Акшамар хайыр декабрынан 9 эфирде заман қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Камераларда суық, диварларда куф, исетув системасы асла чалышмай. Сема бұслер Русияның Ростов илейтіндеки ве Ахмеджитеки СИЗО шарайтлеріне шекейт еті. Бұны Шабан Умеров, Ремзи Бекиров ве Раим Айвазов қапсте тұтылып мұддеті девам еттірілген сон адвокатлар хабер етті. Эпсіні ичбір избатсыз тек таққачынан тақмелері сасында да бір айға январының 14-не қадар апсте қамырдыла. Имайджи тарафының избатларыны ишгалжилер махкемесі қозылғыны біле алмаған СИЗОда мабуслерге кереклі тебе ярдымда берілме екен. У Джемиляга Гафарова очень сильно опухла нога, он не может на нее наступать. Его также сегодня доставили в здание Верховного суда для рассмотрения также вопросов, связанных с продлением меры пресечения. У него какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Со слов Шабанага, администрация следственного изолятора не реагирует на его жалобы. Эффективной помощи медицинской не оказывается. Ремзи продлили на 30 суток. Данное решение мы, конечно же, будем обжаловать, так как нельзя соглашаться с такими решениями. Ремзи будет находиться уже почти 22 месяца в следственном изоляторе, в этих нечеловеческих условиях, где очень сыро, где на потолке плесень, где очень холодно, камеры не отапливаются, очень часто пропадает свет. Питание очень отвратительно, практически это несъедобное питание, то, которое дают в следственном изоляторе. Медицинского обслуживания тоже практически нет. Кеченлері Ишгалжилер махкемесі кечкен сенем артынан 27-сінде Русия құветшілері тарафындан Қырым ишгалетілгенінден берілі ең бұйық полис тарамалары нәтижесінде тұтылған дигер мабуслерге де апсте тұтуыны девам еттірді. Тентівлер Ахмеджи живарындаки қасабалар ве Қарасобазар районында кечірілген еді. Уммен алғанда 25 Қырым татар апске алынды. Оларны бірден Русия территориясынан да ерлешкен таққат изоляторына алып чықтылар. Мабуслерна Хизбут Тахриргелі қасабар деп терроризм ве Русияда акиметні күчнен запт етмен тылуында қабатлайлар. Асламбек Амагов Украинада қалажақ. Киевнің 6-й апелляцион махкемесі Чечен Гоноллысыны азат етмеге авали етті. Амагов Русия ватандашы 2015 сенесінден берілі Украинада яшай ве Шейх Мансур адына батальон азасы олып Донбасста Русия ишгалжилеріне қаршы женклеші. Бірқач авта эвел Девлет миграцион қызметі санки дерсін қанунсыз арбик құрылыш азасы ола деп, оңа Украинада бұлынма аққаналя қойыткен. Шымдо Чернигов филиетіндекі мигрантлар лагерінде тұтыла. Адвокатлар қайдеткенне көре Асламбекіні Русияге бермеге азырланайдылер. Оңа есе Украинада яшаф аққа ләғу етілгенні хабер біле етмегенлер. В самому висновку та рішення зазначено, що дану особу має бути повідомлено відповідним чином. Яким чином ви повідомляєте? Так, в мене немає копій матеріалів справи. Ми повідомляємо, ми вам направляємо повістки, ухвали. Пошта, у нас розроблений порядок, а ви як повідомляєте? Дивіться, не я особисто приймав це рішення, повідомляв особу. Миграцион қызметі Амагов чоқ балалы баба олғанда козоғыны алмағанды адвокат Иван Ангелин. Амагов ресми шекілде дегілді никях япып яша екен 8 бала остыре. Олардан учы Украина ватандашы. Асламбек Амагов бизнеснен де ұғрашып Украина бюджетіне бергі төлі. Бұндан себеп махкеме оны мигрантлар лагерінден азат етмеге авали етті. Имайджілер ісе о қанунсыз лагерде тұтылған күнлер үшін ивас төленмесіні талап етежек. Наразі ми довели те, що це рішення не може впливати на перебування Амагова під вартою, тобто він у подальшому буде доводити свою невинуватість, свою непричетність до тих звинувачень, які йому інкримінують. Протягом цього всього часу він не мав можливості працювати, він не мав можливості бути зі своєю сім'єю, зі своїми близькими, тому, звісно, він отримав певну моральну шкоду. Щодо її відшкодування, ми будемо визначатись з ним і, можливо, звертатись до суду. Масандра запт етілмесі вес сатылмасы Арбиджина еттір бөле Қырым прокуроры Игорь Паначевны ишгалжилер шарап заводы сатылышқа чықарылғанны сеслендірді.
Оның сөздеріне көре Женк Деваманда аскер олмаған инсанларының мүлкі запт етілмесі халықара конвенцияларны боза. Декабрінің 14-інде Масандра сатылығы бойынша қанунсыз аукцион кешірілежек. Ишгалжилер 5 миллиард рубледен зияде пара қазанмаға істей. Ишгал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша Назир Алексей Резников қанунсыз аукционда иштирак етмемеге чағырды. Чүнки қанун бозыжылар бір месулетлікке желіп етілежек деді. Спроби передати підприємство у приватні руки – це продовження злочину, який розпочався з так званої націоналізації окупаційною адміністрацією у 2014 році. Я хотів би застерегти усіх, хто розглядає можливість взяти у цьому участь. Є таке поняття, як замах на скоєння злочину. Усі, хто намагатиметься купити Масандру, стануть порушниками закону. Құрылтайынан 103 жылығы декабрінің 9-ында ескі стиль бойынша ноябрінің 26-сында 1917 сенесі Бақшысарайда тантаналы шекілде Қырым-татар халқының бірінші құрылтайы өзешіні башылатты. Ярамада Русия тарafından запт етілгенінден берілі бұл Қырым-татарларының яшайышында ең мұйым сияси вақия олды. Қырымнан бір көшесінден келген 76 делегат Қырым халық жұмхуриетіні тешкіл етіп, демократик анаяса қабыл ете ве алтын тамғалы мава кетенні милли байрақ оларақ таздықлай. Курултай, його значення найтаке глибоке було в тому, що він не перебрав на себе вирішення долі Криму, як одноосібно. Він закликав від імені кримсько-татарського народу інших провести свої зібрання і потім вже висунути своїх представників і потім вже зібратися на установчий з'їзд задля вирішення долі Криму. Це було таке, знаєте, таке благородство з боку кримських татар. Ләкин большевиклер 1918 сенесі январь айында Қырым-татар үкіметіні ве құрылтайны дағытып, юлбашчылық япқан Номан Челебеджиханны апске алды. Февралінің 23-інде большевиклер оны вақшиджи өлдіріп жесетіні деңізге атты. Халық ise репрессияларға ұғратылды. 1944 сенесі ise асла ватанынан сүргін етілді. 1991 сенесі халық Қырымға қайты башлаған сон, 74 yıllık тенефустен сон Ахмеджетте екінші құрылтай топланды. В 1991 році, коли ми відтворювали Курултай кримськотатарського народу, то ми просто розумілися те, що ми є продовженням того першого Курултаю, і дуже багато нових принципів і щодо своєї діяльності, і щодо політики в Криму назовні ми взяли саме з тих чітких таких підходів, які були закладені першим Курултаєм. Народи, які позбавлені своєї державності, для них є дуже важливим використовувати національні інструменти задля вирішення найактуальних для себе проблем. Оның екінші ишгаліне қадар 4 құрылтай чағырылуы кечерілді. Сонки невбеттен тыш сессия ишгалінің бірінші айы 2014 сенесі мартынан 29-ында кечерілген еді. Бұл вақыт Қырым-татар халқының өз қадіріні тайын етмей аққы қарара қабыл етілген еді. 2018 сенесі ноябрь айында Киевте құрылтай делегатларының конференциясы кечерілді. Бұл вақыт шымдыки құрылтай делегатларының векелетлеріні Қырым ишгалден азат етілмегеніне қадар девам еттірмек. Ишгалчылерінен ишбірлік еткен меджлис азалары ве құрылтай делегатларының векелетлеріні тоқтатмақ ве Қырым татарларының өз қадіріні тайын етме қарары амелге кечірілмесіні мұзакер еттілер. Бұл қарарларға конференцияға келіп оламаған делегатлар да имза қойып Қырымда қол тұттылар.
Путинге оқайда олғанны кімсе білмесін деп Сочиде Москвада кекебі кабинет құрғанлар. Бұны проект лейхасы дёрт информацион мен баға атиф етіп хабереті. Журналистер Путин сонки бір қачай Москва живарында Киевіндеде гилде Сочидеки дачасында яшай деп тахминеті. Журналистлер Русия президентінің учышлары веоткерілген корушывлеріні талил еткен. Президент мемуриеті ise Путин ise не ерде олғана қанда чеші түрлі малюмат бере. Чүнки кабинетлер айны. Путин өзі ise Москвадан ұзаққа олмаға істеді, чүнки чоқ корушывлерден коронавирусқа оғрамақтан сақына. Передаем чрезвычайное заявление мэра. Жители Спрингфилда, из-за эпидемии я прервал свой отдых на Багамах. Я не покину город. И вы уберите барабан из моего рабочего кабинета. Украинада январынан 8-ден 24-не қадар умуми карантин көрсетілежек. Назирлер шурасы коронавирус ве мевсім гриппы ве кескін нефес хасталықлары тарқалмасына эксілтмек үшін елбаш байрамы талелеріні ұзатмаға планлаштыра. Бұл вақыт девамында бала бақчаларындан ғайры дигер оқуф юртлары, қавехане, бар, ресторан, тижарет ве глендінже меркезлер, дүлберлік ве спорт салонлары, бассейн ве базарлар қапалы олажақтыр. Продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратись на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Це життєва необхідність, ми це розуміємо, це було також опрацьовано і проаналізовано на всіх рівнях. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. Украинада коронавирус хасталарынан сайысы ексілгеніне бақмадан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен инсанларынан сайысы артты. Кешкен күндевімінде яңа 12.585 ковид хастасы белгіленген. 276 кіші хасталықтан вефат еткен. Ең чоқ хаста Киевде өлген 34 кіші. Сағлық Назир Максим Степанов айтқанына көре, кешкен күндевімінде 12.000-ден зияде инсан түзелген. Тест япылмасы үшін мұражат еткен инсанларынан сайысы да азлашқан. Степанов алгоритмны деңіштіріп, тесттен кечірілуіні арттырмаға чағырды. Коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що і природньо зменшується кількість тестувань. Але зараз я дав відповідне вже завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, яких ми тестуємо, в тому числі і методом ПЛР, в тому числі і експрес-тестами на антиген. Ишғал етілген Қырымда коронавирус хасталарынан сайысы артмаға девам ете. Кечкен күн девамында яңы 352 ковид хастасы белгіленген, 13 хаста вефат еткен. Ишғалжылерінің малыматына көре, август айындан берілі хасталарының сайысы 14 кереге артқан. Ишғалжылер ана бабаларға балаларының тедбірлерінде иштирак етмеге ясақ етті. Елбаш байрамы корпоративлеріне қошылған мемурларыны іштен бошатмаға ишандыралар. Корпоративлеріні тешкіл еткенлеріні пара жазасы беклей. Қырым-татар тілі Google тәржіманға қошыла біле. Бұны ишғал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша Назирның муавина Синавир Сейтхалилев білдірді. Украина үкіметі Google офисіне Украинадаки АБД елшілігіне ве Украинаның Калифорниядаки консуллығына ресми мұражат мектуплеріні еллаған. Бірінші басамақта Google қоланыжылары жүмлелер тәржіме етмелі, сонра Google деңішмелеріні таздықлай біле. Қырым-татар тіліні тәржіманда олған түркі тіллер группасына қошып латин урфатынен язылмасыны планлаштыралар. Синавир Сейтхалилев айтқанына көре, шымды қырым-татар тілі электрон платформаларда не қадар чоқ қоланылса, о қадар яқшы ве қолай олажақтыр деді. Развитие крымско-татарского языка – это очень важно. Это является достоянием нашего народа крымско-татарского, а также это является такой национальной идентичностью Украины. Google Translate – это очень мощный в этом плане инструмент. Любой язык, то есть он растет и развивается, когда он присутствует в таком максимальном количестве этих цифровых инструментов, поэтому будет доступный для всех. Бұл саатқа зұрылған соңки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Аты ерден есе айырылманы скорышкенже.